Dor Kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas nakarpang ka bakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. Ka Khongwer TVS ka Shlem di tuk-tuk archaka kabadan hamolai stanbas kalapan bana yaki dor jongki skuti bat ki motorbike hadin bala penhiar ya ka goods and service tax syaka khat %. Wat pen Shlem shu lethir no yaki tuk-tuk archaka ba penyo pendon kam bat kaban pensuk ya pi hakalek kawan. Wat pensep ya kanika kabuk ser. Namar ba ka Khongwer TVS kalapan banaru ya ka bumper lucky draw na kabenta jong pi. Pilaru banyo ya ki bumper lucky draw but scratch and win assured gift ha baro ki jaka kum ha maulai maublay oper shilong laimer but nongpo down gate lara pithid ya ki skuti but ki motorbike menta pin yoru ya ka warranty ka bahadu siposnam. Kublai pi baro kerteng junga ngadai Eric Pongrom ngadai sales executive hanya po Khongwer TVS. Dengan squad ban batai kinjat sepang gini ki entok TVS mo. Dia mentang idonia kani ka GST benefit ka bahar hadu prahajar. Dia nanta ka ex showroom jongka ka lawan ka dor ndai pulai hajar sauspa. Dia mentang ka don kani ka RTR return hanya. Dia ngan cubatai pi sepang gini ka GST benefit ka bahar hadu arpo hajar sispa tingkah. Tenang ta kador jong kani ka lawan ka ex showroom kawan hadu arlak sapun rew hajar tingkah. Tementang idon ya kani ka electric vehicle iQ ka banang sudah launch. Te kani kidon R model kidon ya ka O9 2.2 bat ka UG. Te kani ka electric vehicle iQ pila banyo na ka Khongwer TVS ka badon hangni apo maulai. Tenang ta kador jong kani ka dei silak kan rew hajar ka on road price bat ka ex showroom jongka ka dei silak 10,000 praspa. Lo bro ngak teng janga kadai Frankie ding dot nangri dengan dai kum istiel executive ni Khongwer motor TVS kemudian ya stand boss dan mentang aku akan bertai speech pang ka price jok ni ka skuti ning kong ngan sang ka base model ka price ka 1% hajar te kawan so ka second kawan so ka race edition kadai ka khandai puai hajar te bakan ni ka super squad edition kadai third top kawan khandai puai hajar. Dia kini ka kasawan jaka XP pada XP kawan kendai pulai hajar. Dia kini ka XT ka top model pada kadai silak si hajar. Dia mentang dia nak segi byte ka byte ka dek apa chat return kawan arlak pendai hajar. Kini ka 200 pada kawan arlak sau ar hajar. Lada pitit skuti baik nangnya tengidan kani ka bumper price menta kadang dan menta bat kan kod hadu kat santarik November arah pesan balada pitit ki baik bat skuti nangnya ngidan ru kani ka festive season festive season bat kani hanya festive season ngidan kani ka scratch and win a share gift with every purchase but kani ka scratch and win a share gift kan nginyo kani ka fridge tadi kini ka TV buat kumjuk ya ka ni washing machine buat kumjuk ya kan ni ikini ki gift tetang kumni hi boleh shibol Pin riu spa ya kak tin la jong pin dan kam ya ka bakan kiu kak tin khasi kak tin la jong ai kan roi kan pa bun
kia keren halor ka environment ka saudong sauput saukun ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjangam haka kentien khasi niyo ya ka mariang na ka mariang niyo saka meirilung meirisan meirilang meiramo tudayakan mau kendit ho lapen mi da ka pati CTV na ka benta ka jingmentoi upat ba